Naimbag nga orasyo papagayam. Itagundaway sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Inalilaw naklagayam, Carlo. Linukunak. Kung na masyaklang ti babae ti biyag mo, gamadamat kayam kaliblibin mo. Nupod no nga inalilaw ka. Intarayan ka kuman, itatamasikog kan. Ay-ayatan ka, Livy. Sikati talaga akayat ko. Saan kat ati kaliblibin ko? Kasano ak nga roditan, Carlo? Kasano kami ni tisikog ko? Saan kayo abay-bayan, Livy? Itad ko ti pagrebengak kas amati agbalin nga anak ta. Kun ti pagrebengak kin kaakayan ayat ko. Pangasim ta dinak pangnamnaman iti awan, Carlo. Promise. Basta urahin na. Tamangal alak lang iti timing. Tapno panawak ti kaliblibin ko. Agawid agpay jay lugan mi. Tay nakipakamo kadag iti dadakkel ko ti kasasaad ko, Carlo. Maawat ko ti sasaadang anak ko. Awan problema kanyak. Uray aganak kanto abalasang. Basta sinaamom dayja a Carlo. Tatang. Uray awan mabangunan na nga amaday tasikog mo. Nukas tantumot laeng nga dagayam asawa na. Baybay amom. Sinaamom dayja a lalaki. Saan, tatang? Ay ayatan nak ni Carlo. Siyak kano ti ay ayatan na. Napilitan la kano anakidan na iti kaliblibin na ita. Tapinikot laang dayja a babae. Day takit ti madikin ka anak ko. Gaputay ayatem day tao. Patpat yamot amin na nga ibagbaganakin ka. Apay, sigurado ka nga amin abaliksen wenno ibaganakit puno. Tatang. Agpanunot kamot anaimbag anak ko. Amirisem anaimbag no puno wenno saan dagiti bagbaga da ja lalaki kin ka. Natural nga idipinsa na ti bagbagina. Tapno saan mula aguraen. Basta jak masinaan ni Carlo, tatang. Ay. Orekas di tinaamwak. Sana nagbaliw ti rignak. Taam mo ka siya ka talaga ti patpatgad na. Ngamin, aging ka ita. Saan dapat nagkasar iti babaya kadandan na, tatang. Kat magnamnama ak asyak to ti ikasar na. Nagsubliman na ni jay syudad ja anak talakay. Apaya pinalubusan pa'y lapim manaw. Kat amumot ang masikugay. Nagpilit mo't nga rod. Rumbang ko mga ginanan, tamasikugay. Inrana na tipimanaw, iti awan ka. Tamo na nga na di mo palubusan. Amum gaya makasta. Nga mapay adi mo linapdan. Dinakmot nga rod denggan. Linapdak ngam nagpilit lata. Awan tinaramidak. Agtrabaho aklata ka sales clerk iti dayta pagtagilakwan. Tabasit pa'y matichan ko. Kabalak pa'y agtrabaho. Isupay ti masweldo nga urnungak. Para iti panagpas ngay kunto. Sweetheart, daytoy o, rubber shoes mo. Bagay mo ito. Nagpintas ang style niya. One sweetheart. Kaya't ko dayta. O sige, bilhin na natin. Okay. Da Carlo, kanti babae akaliblibin na. Nakita na ko ni Carlo. Mamitlaan sweetheart. Adala damagig iti sales lady. Umayan dito eh. Levi, pasensya kan. Di ka kaya't apakitaan. Apasakitan. Ngam, amumot asigo din adito'y ang multi-paborito ni Alma pagkatkatangan. Wen, amok dayta. Isa di ka madanagan. Tamaawatan ka. Amok mat kat amapilpilit kal amakikuykuyob kan kuana.
Amok mo ta siyak itan ti ay ayatam. Saan ka di? Nangrunak at adanton anak ta. Pasensya ka na, ha? Awan trabaho. Agtamtamudaklatan ka ni Alma. Kaya't kapag sardangan nga agtrabaho dito'y mo. Awan mo ti maikarik ang maitid ko akwartakan ka. Sweetheart? Inalakon ang shoes mo? Halika na. Intapay mangkita iti pantalon mo. Tanayunan tapay ang pantalon mo. Okay, sweetheart. Thank you, Ading. Tara na. Okay, sweetheart. Agano sakit yan yaman na makikita kita. Agpapas ka itan. Sika a babae. Kukuam ita ni Carlo. Ngam kukwak tumat iti masungad nga al-aldaw. Oh, Papanam, Levi. Inakagtrabaho, Mimi. Ni, dakulan ti tiyan mo. Nga magtabtrabaho ka pailaan. Kabalak pa'y mat. Mano abulan ng ti tiyan mo? Nasurok awalo abulanan. Ay sus, dandani kamot gaya maganakan. Agi na nakamot Apay, di ka marigatan. Kung nagdakulan ti tiyan mo. Ikarigatak Mimi. Tapno adda pagbayad ko iti abang ko iti balay mo. Apay, di nakatulungan yan nakasikugkin ka? Ay, kwa. Agururnong ngamin iti pagkasarminto. Kastaya. Sige, makaamu ka. No di nakanto pa'y lapdan yung nobyo mga agtrabaho. Siyak tulaki din. Ngam ni, kita di ka unay agbambanog, Levi. Mimi, tulungan na ko, ma. Lukatam da ito eh. Oh, apa yan, Levi? Mimi, tulungan nak. Aga nakaksan. Anya? Ay sus, apa ginubyom ngay? Di mo inayaban? Saan na masango? Paumay pa lang amin nagiti dadakkel kong agapoy di lugar mi. Pangasim, tulungan na, kagsakit ti tiyang ko na. Sige. Mabitlaan tayo sa ganak tilugan ko. Itaray ka ni hospital. Agyaman naktaimay kayo, tatang, nanang. Agawid tayo ni jay lugar tayo. Apaman na makarwar kayo dito ospital, anak ko. Kaya nagikat kan iti trabaho. Saan na, tatang? Anya nga iti pangbiag ko iti anak ko no gikatakon iti trabaho. Sino nga rin ti mga awer iti anak mo dito ingay? Agbati pa'y laang ni nanang dito'y tapno da mga awer iti anak ko. Kabayatan ti panagtrabaho to. Ay sus, adu ti trabaho kay balay. Kan sana ka na irwam nga agnad dito'y. No kayat mau, yawid milangan ti apo ko may. Mayat ka? Kwa, damagak tupay ka ni Carlo no anyat makunana. Tanya pala ti bibiyang daya a tao iti anak mau. Kitawan pa'y apolos ti na iti na kwarta para iti anak na. Baybayan nyo latan. Di yun guraan ni Carlo, tatang. Pangaasiyo. Awawatan nyo latan. Taan pa'y ngamin trabaho na, tatang. No talaga matlaang nga da panunot na. Agtrabaho para iti putot na. Ala, Huston. Saan tayo napagsaritaan ni Carlo, tatang? Kahit si Kalata, Levi. No niya ti pangedeng mo. Awan mo't ngamin ti maikarig apang suportar ko iti anak ta. Tawan mo't trabaho. No kasta, okay lang kan ka nga uray yawi dandananang kan tatang ti anak ta. Uwanan Narigat mo't nagsardeng ka ngagtrabaho. Sayang mo't ti matgadam. Sige nga, Rod. Yawid danton ti anak ta. Agawid ka katipay laang katrabiin, Carlo? Wen, Levi. Torurayan nak ni Alma. Maturog kan diti boarding house ko. Inton maminsanan. Tas sigurado ang makaungit kanyak ni Alma nung jak agawid ita. Imbagak lang amin nga datin darak a birthday party.
Kaano nga asinaam day siya babae, Carlo? Mabiitan. Kanayon lakas tanti bagbagam. Mabiitan kun kunam. Nakapas nga yakun. Di mo pa'y lasininaan. Adda nga min sakit na. No bigla ka sinaan. Amang ano niya ti mapasamak kin kwa na. Narigat ti makabasol. Carlo. Basit la pa nagano sa Levi. Di kagdanag. Tamang pampanunot akon iti pamuspusan. Tapno masinaak ni Alma. Narigat nga minukilate. Tanakapit unay kanyak. Di na kaya't nga agsina kami. Iso nga anos ka pa'y nga gururay. Wen? Sana bali. Taddan anak ta. Addan pang tenglam iti relasyon ta. Si kanto ti kalaysak. Ta si kati nakaipaay kanyak iti anak. Adto yan ti gatas mo, apok. Atay ta. Ay na, mabisin lagayam. Sige, ang susukan ta maturog ka, Anwan. Tanay, adupay ta ramidon ni Lula. Bakit? Ay, ada ka magkaya madlakay. Ay, Iyag mo ni Bebe, tasublatan ka. Agina na kamay. ay, alamang nga rod. Nahaday ta. Ay na, nakamangmangit mo ti apo ko ta. Di kayat na, nakasaklot-latan. Ay, kitagan anos ta Anyang arod nga ay. Kas jay mga minasana nagpilpili di anak mo iti nakirelasyonan na. Ay, lakay. No nagpanunot kumana imbag. Kitay lalaki ang makaipaay iti napinta sa masakbayan kenkwa na tinakirelasyonan na. Hadda kuma iti puder na ti anak na. Carlo, masikugak manan. Ha? Mano abulan? Talo abulanan. Anya? Ay, anya nga rod. Talaga kasta Kasanungay, duwantun ta anak ta. Di ta ka di pa'y agkasar. Umadanin, Levi. Plano nga min ni Alma ti agabron. Urayik ang makapanaw. Sa tantog kalaysa. Ha? Agpaiso, Carlo? Wen, Levi. Numatol-toloy. Itaatawin ti ipapanaw na. Ay, sapay la ko mga rod ta matuloy apumanaw. Ne, amangan no tayo landlady day ta. Mabitla nga, lukatak tiri daw. Levi, adamang sapsapol ka ni Carlo. Sino ka sa buhay ng asawa ko? Kwa, Ikaw bang sinasabi nila na kabit ni Carlo? kwa, Carlo, umay ka man Carlo! Apay, honey. Alma, apay nga da ka dito eh. Sweetheart, pangasim. Di ka agiskandalo dito eh. Walang hiya kayo? Ikaw naman na babae? Ikaw palang pangisuksukatan ni Carlo sa akin? Aga-agaw kay ti asawa? Huston, masikog ni Levi. Kasyam ko ma. Di mo kabilan. Ano? Masikog pa'y kayaman. Awanan kayo itibain? Ala, agawit ta nga roden. Kat si ka babae. Di mon makita iti ure ka ano man ti asawa. Umay kan, Carlo. Halika na. When, sweetheart. Umayan. Carlo! Mabit lang! Di nakpanawan! Carlo! Nakaanak ka manay, anak ka. Maikadwan nga anak mo daytaw, iti dayjay mutla lalaki. Anya ngay, kaano nga ikasar na ka? Mabiitan, tatang.
Kasta ka na yung ti pagbagam. Mabiitin, gumawan may. Urayak asinaan na ti kaliblibin na tatang. Ay, Jack, amukin ka, anak ko. Luk-luk kun nakalaang dayjay alalakay. Ngampat-pat siyamot dagiti ikarkarinakin ka. Apay, di ka nadidigra itinapasamak. Manipod sinungat na kayo ti asawa na. Saanin ang nagpagpakita ni Carlo kin ka. Ha? Ni Carlo ti umawawag, tatang. Carlo, agyaman ak tayo mawag ka. Nabayag ngay nururay ko ti awag mo. Kaan anak ko. Pasensya kan, Levi. Makumi ko mang amin unay. Iso adi kan nasango inawagan. Kasta ka di. Nakapasngaya kon. Kat lalaki ti maikadwa nga anak ta. Ha? Kasta ka di. Nagsaya atin, Levi. Ayun gaya. Lading itag nga ibaga. Ngam agkasar kaming kin ni Alma iti mabiit. Anya? Di mat syakti kasar mo, Carlo. Pinaguray na saan ka di? Syakti ayayata may syakti kasar mo. Saan ka di? Lading itag, Levi. Ngam awan ti mabalin ko. Awan laban ko kin ni Alma. Taadon din na itultulong na kanya. Saan la siya? Pati ti pamilya. Iso asori. Jack kayat amang namnama ka iti awan. Iso ngay mawagak. Anya? Ngam di ka madanagan. Nuat dan tukarta. Agi patulutak para ka nagiti anak ta. Ngam awan pa'y ita. Tawan pa'y magtrabaho. Sige, tadan ni Alma. Bye. Diyos ko. Apay-apay nang namnaman ak iti awan, Carlo. Aga brodak, tatang. Kat adakin ka dayta, anak ko. Uray tada kamimot kaninanang mo amang taripato ka dagiti dua nga anak mo. Agyaman nak, tatang. Maditirik nak amang panaw ka dagiti anak ko. Ngam awan mabalin ko. Daytoy laangan ti amok apamuspusan. Tapno maipaayak iti napintas ang masakbayan dagiti anak ko. Hala hagan anos ka, anak ko. Kundi mo liwayan di agkararag ni Apo Diyos. Tapno bayabayan na ka, kabayatan ti kaadam iti adayaw. Hello, boy, anak. Kumusta kayon? Nairwaryo ka din timpaw it ko akwartayo? Winanang, thank you Awanan yaman na, anak ko. Basta agadal kayo anaimbag, ha? Ibagam itikabsat mo. Agsingsingpet kayo, wan? Winanang, amu mitirigat mo dito abroad. Isong agiskwila kami anaimbag. Para kada kayo, nanang. Oh, agyaman na kanak ko. Naayat unay ti Diyos. Taure awan na dakkelan nyo nga amayo. Di makkel kayo ang nasayaat. Katsapay kumatag tultuloy ti kinasingpet yo anak ko. Ipatpatag kayo unay. Kat para kada kayo amin nga raramitak. Para itinapintas ang masakbayan yo. Nung may tibkol ka, bumangon ka.
Kat ituloy mo timang saranget kadagiti panubok asumangbaykan ka, babaan iti pamatim iti Diyos anamarswa. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao, insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami.